Dobro večer, poštovani gledalci. Emisija Darovi ovoga puta u jednom malo drugačijem izdanju sa velikom odgovornošću i zahvalnošću što ću biti među ljudima koji će u okviru programa televizije Hram imati naše divne priče u okviru ili ispred uskršnjih praznika. Osnovna tema i jedan od najboljih, što bismo rekli, predavača i ljudi koji bi mogli večeras sa nama biti ovde, to je otac Ljubivoje Stojanović i u njegovoj knjizi Teodor ću večeras najviše pažnje posvetiti. Dobro večer. Dobro večer. Evo večeras, pošto vam se obraćam kao književniku i kao čoveku koji će govoriti o svojoj knjizi, sa vašim dopuštenjem krenut ću na profesore, je li tako? Također treba napomenuti, jako vas mnogi ljudi znaju, vi imate u okviru televizije Hram i svoju emisiju i svoj prostor gde govorite vaše misli iz Evanđelja, kao što ste mi objasnili. Dugo godina ste već profesor na teologiji u Foči i predajete do godina u pedagoškoj školi, vi ćete mi tačan naziv reći, bavite se mladim ljudima koji tek trebaju da postanu ili učitelji ili predavači i tako dalje. Međutim, evo da ne odemo možda u neku drugu emisiju koja je sigurno do sada s vama pravila takve razgovore, ja ću biti neko ko će se baviti vašim književnim radom. Na promociji ili razgovoru pri domu crkve Aleksandar Nevski, dakle na Dorćolu, bila je jednom prilikom razgovor o vašoj knjizi i ostalo je po meni, čini mi se, nerazjašnjeno, dakle to objašnjenje malo kako vama izgleda knjiga koja se bavi, dakle, Teodorom, koji svi znamo da je dar od Boga i da se govori dosta o religiji, ali sada govorimo o žanru, o književnom, dakle, odnosu prema ovoj knjizi. Kako bismo je mogli okarakterisati? Ova knjiga je zamišljena kao hronika jednog vremena gde je centralna ličnost Teodor, sveštenik koji je najmanje svojom krivicom, u stvari bez krivice, zlovoljom mnogih savremenika, među kojima je bilo i nekoliko njegovih sabraća sveštenoslужitelja. I u toj situaciji ideološkoj on je bio žrtva, ali on je učinio da ne bude žrtva bez cilja i bez smisla. Na kraju se knjiga završava praštanjem, pomirenjem i žena koja mu je sudila, koja je inače zajedno sa njim odrasla, samo išli su na dve strane. Ona je podlegla ideologiji titoizma, on je ostao u pravoslavnoj veri, ali ovo nije antikomunistička knjiga. Nije zamišljena kao knjiga koja poziva na osvetu, ne proziva nikoga, već govori o toj sili svepraštajuće ljubavi koju svaki čovjek u sebi mora da obnavlja. Ne samo da bude pasivni hrišćanin koji zlopamti i koji nabraja tuđe grehe, a svoje uspehe. Već u vrlini čovjek može napredovati samo onda ako razume drugoga. I lično, ja sam ideju za ovu knjigu dobio u jednom razgovoru sa jednim sveštenikom koji je imao svoje stradanje i koji je bio zbunjen kada je čuo da žena koja mu je sudila, koja je otišla u penziju, krenula je u crkvu i pitao se šta dalje, kako dalje. I to je kod mene pokrenulo sada mnoga pitanja i promišljanja. I video sam da samo onda kada hrišćani imaju radost postojanja, kada uspeju da prevaziđu borbu za opstanak, onda je moguće sva stradanja, sve patnje učiniti smislenijim i gledati napred, ići dalje. Jer naš mentalitet na ovim prostorima, konkretno mentalitet našeg naroda koji se uvek zasniva na sukobu, ako se ne radi na sebi, čak i vera je vera protiv komšije, nažalost u mnogim slučajevima, a prava vera je nešto drugo. I zato sam smatrao da posle mnogih teoloških napisa, zapisa, stručnih radova, eseja i svega ostaloga,
treba malo životvoriti teološku misao, učiniti je angažovanom teologijom i zaključio sam da samo kroz ovakvu vrstu pisanja, kroz susrete realnih ličnosti i njihova promišljanja i vere i neverovanja i tog očekivanja od vernika i tog sukoba koji postoji zbog različitih ideologija, da iz svega toga možemo izići svi kao pobednici samo ako pobedimo zlopamćenje u sebi. I zato je ova knjiga upravo i dobila naslov Teodor kao poziv svakom čovjeku da u drugome čovjeku vidi Božji dar, da vidi u drugome čovjeku voljeno biće Božije. Ali također i da prepozna svoje. I da prepoznaje svoje. Ja bih voljela da vas upitam isto, vi ste sad rekli da stavljate dakle, radnju u neke konkretne slučajeve, spajajući je dakle, i sa religijom, i sa teorijom, i sa citatima ili tako. To je jedan fantastičan napor u stvari da oživite, jel tako, sva ta, što bismo rekli, predavanja ili razmišljenja o religiji. Ali zašto se ljudi religiji ili Bogu obraćaju samo kad im je teško? Naš narod ima mnoge izreke, a jedna je bez nevolje nema bogomolje. Mislim da to treba prevazilaziti i da u stvari Boga ne treba doživljavati ni kao uzročnika naših nesreća, ni kao nekoga pred kim se iskupljujemo, ko u svojoj želji ima namjeru da nas kažnjava, već kao ljubav. I u tom smislu mislim da ta naša sloboda, koju mnogi nisu osvestili u sebi, i onda zato upadaju u razne anarhizme, pasivizme, pesimizme i sve ostalo, jer nisu svesni svoje slobode koju nam je Bog dao. I revolucionari su u svoje vrijeme govorili da se oslobode autoriteta Boga, crkve i tako dalje. I tu su napravili jednu logičku grešku. Bore se protiv darodavca svoje slobode. Ali i vernici tu nisu baš bili do kraja ostali onake kako bi trebalo da budu, da sastradavaju sa tim ljudima, da ih ispravljaju nenasilno, da im svedoče. Svi smo došli u onu situaciju o kojoj govore drevni Kinezi na nekoliko mjesta, a otprilike ću parafrazirati. Kaže, kada su ljudi zaboravili Božji put, počeli su govore o vrlini. Kad su zaboravili vrlinu, počeli su govore o pravdi. Kad su izgubili osjećaj pravde, počeli su govore o pristojnosti. I to je najniži nivo. I mi vidimo i danas, mi smo na tom najnižem nivou. Uglađenosti, pristojnosti, a iza površina, a iza toga Bog sve ti zna šta se krije. Moramo ići napred kroz pravdoljubivost, kroz izgradnju lične vrline, da dođemo do bogoljubivog čovekoljublja, onda nećemo zlopamtiti i nećemo biti zluradi. Svet je pun zlopamćenja i zluradosti. Ova knjiga je napisana sa namjerom da pokrene čoveka iz zlopamćenja i zluradosti. Kada govorimo o nevoljama jednog čoveka, kada govorimo o različitim tipovima njegovih mučitelja, govori se upravo o tome da su ljudi koji su bili spremni da muče njega i njemu slične, to je svoje neistomišljenike, u stvari najviše mučili sami sebe. I onda su umišljali da služe ideologiji, da su rodoljubi, patriote, u stvari postali su fanatici. I taj fanatizam je najopasniji ako ima versku odeću. Verski fanatizam je opasniji od svih fanatizama i zato je važno da verujući ljudi kada govore o mučenicima, o stradalnicima, o stradanju, nipošto ne podlegnu toj ideji prozivanja, dželata. Vidimo hrišćane kroz vekove, oni slave mučenike, a ne prozivaju dželate. Jer to počiva na Golgoti, kada Hristos svemoćno, u ljubavi toj svemoćnoj govori: Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. Ne viče im: prokleti bili što me razapinjete, nego: Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. Arhidjakon Stefan, prvomučenik za crkvu, za veru, moli se Bogu za one koji ga gađaju kamenjem da bi ga ubili. Bože, ne upiši im ovo u greh. Koliko smo mi, savremeni hrišćani, pa i hrišćani iz prethodnih vekova, daleko od ovoga. I nemojmo da kažemo: dobro, to je tako. Ne, ajde vidimo sada kako da prevaziđemo to stanje. Kako raditi na toj snazi?
To je velika snaga. Da, pa upravo kroz ovo promišljanje, kroz davanje druge šanse i sebi i drugima. I sebi i drugima. Mi ne damo ni sebi ni drugima drugu šansu. Vi ste dosta toga govorili upravo o nama lično kada mi sudimo sebi. Da. Ponekad se susreću ljudi da su najveći u suštini kritičari samoga sebe. Čak i ne vole sebe. Dakle, često imamo i to. Pa i ne znaju drugoga voleti tako. Da, čovjek koji ne voli sebe ne može voleti drugoga. U stvari kaže, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. A čovjek koji voli sebe, on pazi šta radi. To je ta ljubav. Nedelima, vređanjem drugih, on u stvari ne voli sebe. Čovjek koji ne pazi šta radi, koji jednostavno misli mu je sve dopušteno, kome su puna usta, a i puno srce, zlih misli. Pogledajte sada kako mi olako jedni druge ni podaštavamo, čak priželjkujemo smrt onoga drugoga misleći, to je taj Kainov kompleks, misleći bit će meni bolje ako njega ne bude. Ne damo šansu tom čoveku da bude bolji. Ne, on je za mene zauvek loš i nema. I upravo to kad sam sa ovim sveštenikom, da se vratim na početak knjige, razgovarao, zaključili smo, presuda te žene koja mu je sudila trajala je pola sata u ime naroda. Ima li on pravo sada čitavog života da njoj sudi u ime sebe, u ime svog egoizma? Da prosto ne prihvati njeno pokajanje? Nema. I to je došlo, to je sad mene pokrenulo da razmišljam sve naše dalje situacije. Koliko ima oni kojima ja nisam oprostio. A od svih očekujem da meni oprosti. Jedno potpitanje kada mi pričamo sad za ovaj uvod, naravno dotaći ćemo se Uskrsa, znamo dobro da ovaj Veliki četvrtak također ima jednu posebnu atmosferu. Međutim, sada smo u knjizi još uvek. Vi kažete da je sam Teodor, je li tako, trebao, taj sveštenik kome je sada pred njime bila je dakle ta odgovornost kako će se svom dakle tom izvršitelju, kako bismo rekli, ne osvetiti. Šta je osveta onda? Šta je u biti osvete? Jer ljudi kažu da čekaju dan kada će, je li tako, podmiriti te račune. Vi ovdje govorite u jednom preokretu. Da, pa to je u stvari potreba da pobedimo u sebi osvetničke nagone. Svi mi čekamo svojih 5 minuta da nekome nešto uzvratimo. Nešto se nagomilo. A suština je ne uzvraćati. Jer u evanđelju stoji kako želite da vama ljudi čine, tako i vi njima činite. Ne kaže uzvraćajte ljudima istom merom ili, kako naš čovek sebično govori, ako je neko dobar, bit ću prema njemu još bolji. A ako je loš, bit ću 100 puta gori od njega. To nije mera hrišćanstva. Kad bi to razumjeli ljudi, bilo bi dobro. Šta mislite, kako je nastala ta izreka? Pa nastala je iz te naše svakodne, pa to su te ideološke borbe, to je taj mentalitet sukoba. Nedostatak kulture različitosti, nedostatak dijaloga, nedostatak razumevanja. Prosto čovjek se zatvorio. On je postao podanik, a ne, on nije stvaralac. Tu imamo dva bitna faktora kako čovjek da nosi u sebi dve kontradikcije. Ona evanđelska kontradiktornost koju čovjek mora da usklađuje u sebi su krotost i neustrašivost. Životna kontradikcija su podaništvo i bunt. I sad čovjek koji se trudi da bude i krotak i neustrašiv. Ne podleže onoj ideji dobar i lud su braća, ne pojednostavljuje ni ono pametniji popušta, već zaključuje bolje biti dobar nego biti u pravu. I taj čovjek je uvijek krotak, ali uvijek neustrašiv. A čovjek koji je buntovnik, on ne vidi kada postaje deo neke mase, ura oruk, ta ista masa i Hrista razapela. I to nije pitanje koje nas dovodi da osuđujemo jedan narod. Naravno. To je masa. A odjednom ti buntovnici, kroz istoriju, pogledajte revolucije, pogledajte sve, kada su ti buntovnici postali podanici pa se razočarali u svoje ideologe, odjednom ponovo postaju buntovnici, odjednom su posle toga opet podanici i čitavog života ljudi neki prežive taj bunt i podaništvo kao svoju nesreću i vidimo kada slušamo ljude koji su podlegli bilo kojoj ideologiji, levičarskoj, desničarskoj, bilo kojoj, ako su to pojednostavili, ako nisu imali u sebi krotosti i neustrašivosti da pobede sebe, a ne da poražavaju druge, njih je pobedila ideologija.
I oni su postali žrtve sopstvenog odsustva odgovornosti. Da, tu taj poraz koji treba lični nositi i tu vas onda ništa ne može ni spasiti, jel tako? Da, jeste. Ovdje imamo nekoliko, dakle, priča ili odeljaka gdje nas vodite kroz različite situacije. I tu su te mudrosti, u stvari, životne. Da, pa to je recimo Teodor, kad je otišao u zatvor, on nije razmišljao moja patnja je veća od svih. On je gledao ljude oko sebe i oni su prepoznali njegovu dobrotu. I vidimo sad da on razgovara sa ljudima različitih religija, i sa pravoslavnima i sa muslimanima i sa ljudima koji nose svoju patnju, svoj bol. On uspeva da snagom svoje krotosti i neustrašivosti zainteresuje njih. Došao je neko ko drugačije podnosi ono što su oni nosili. Oni su nosili svoju krivicu. On je sada nastavio tu Hristovu logiku u svetu. Duboko je to u njemu se zrevalo da dođe do onoga oča oprosti im, ne znaju šta čine. Ali po meni je onako jedan divan događaj njegov susret sa čovekom koji je na visokoj funkciji, pripadnik islamske vere, to jest bošnjačkog naroda, koji je vjerovatno tad bio komunista po inerciji, a u duši je nosio nešto dublje, sigurno, koji je imao iskustvo susreta sa jednim dobrim sveštenikom koji je bio bez dece i svake godine u Vaskrs i Božić je imao običaj decu pokupi na ulici i ide da ih časti nešto, im kupi. I sad neka deca kažu, ej, proto, on je musliman. Njemu duplo, kaže, njemu ću kupiti duplo. I taj, kad je počeo studira, ja sam mu dao ime Nijaz, on dođe kod Prota i kaže, molim vas, ja sam ostao bez oca, nemam para za studije, imate li da mi pozajmite? On kaže, može, ali pod jednim uslovom, da mi nikad ne vratiš, da ti dam, da ti bude sa srećom. I ovaj kad je došao u zatvor, njemu govore, evo tu je i pop, jedan. On je stao i u sebi pomislio, sad ću da se odužim on proti novi. Eto, razmišljam čitavog života kako, a da vidim koliko mogu. I priđe i kaže, jeste vi sveštenik? Jesam i znate protu novu, kaže. Pa čuo sam. Vidite, ostao sam udužan. Ovo sad razmišlja šta? Razmišlja, šta li sad treba da podnesem još? I kaže, dajte, uzeo broj i sve i proverio i posle par dana on je bio na slobodi, zato što je bio osuđen bez krivice. I taj događaj govori svima nama da uvek što radimo, ne radimo samo sebi, nego i jedni drugima doprinosimo ili dobro ili zlo. To ide i u budućnost. Opet za jedan drugi primjer kada je jedan čovjek koji je bio na visokoj funkciji i kaže ja ne mogu crkvu da smislim ne znam što, pa bio sam dete iz Svetog Savu, ja uđem s mojim drugarima, tako sam volio da jedem panaiju, kaže on, sa Svetog Savu i sve. I oni recituju, stanem ja, druže Tito, mi ti se kunemo, pričam. Kaže, kad je meni sveštenik udario po glavi i rekao, marš napolje ti i Tito. I kaže, otad preko, nisu svi isti. Ali pogledajte sad taj jedan moment koliko je na ovog čoveka uticao. Jasno. A sam mislio da je bila suprotna situacija, da je ovaj čovjek dobio taj šamar i da je sad došao i da mu pokažu sveštenika. Tako da... Ali vi ste mi malo pre baš i rekli, ako mogu da dodam, a vezuje se za ovo što ste rekli sada, da nisu svi isti. Vi ste rekli da ste i vi, kao i sveštenici, jel tako, i ljudi koji su duboko u religiji, ljudi. I ponekad vas gledamo kao da ste potpuno odvojeni od svih nas, jel tako? Kao što vas je ona žena gledala u domu Aleksandra Nevskog kada je bila suviše angažovana da traži vaše vreme, misleći da je vama sve u redu. Jel tako? A vi ste rekli, pa imam i ja svojih problema. Dakle, mi ponekada i tu, i taj odnos, jel tako, i prema svešteniku također nemamo jasan. Da, pa to je sad, sveštenik je prvo čovjek koji u svetu živi i ima svoje ljudske probleme i bori se, on nije neki vanzemaljac i nije svemoguć. Čak i Bog svoje svemogućstvo neće projavi nasilno, već u sili svoje ljubavi. I najbolje je kad svaki čovjek prepozna svoju slobodu i kada odluči da bude slobodan
Nema te situacije koju čovjek ne može rešiti. Pod slobodom mislite također određena, ali tako prava Sloboda i odgovornost. Sloboda i odgovornost. Da ne kažemo Sloboda nije samo pravo izbora. Jasno. Sloboda je znati šta hoćeš. Sve mi je dozvoljeno, ali ne koristi sve. Sve mi je dozvoljeno, ali neću da išta ovladam njome. Da li je slobodan čovjek koji nema meru? U jelu, u piću, u ponašanju, koji mislimo je sve dopušteno. Jer dva su termina ovdje, sloboda i oslobođenje. I to oslobođenje od drugih. Čovjek dok se ne oslobodi u sebi od sebe ne može biti slobodan. Najveći i najopasniji okupator moje ličnosti sam ja. Nijedna ideologija, nijedan čovjek. Ja kada okupiram sebe, onda u prvi plan stavljam komoditet, interes i sve ostalo, onda mi je sve stradanje, onda mi je sve muka. Ali kada u prvi plan stavim stvarno slobodu, onu slobodu u Hristu, u kojoj govori apostol Pavle, sve mogu u Hristu koji mi moć daje. Ali to nije masifikacija, sad pripadam i sad mi Hristos moć daje, ali kaže na drugom mjestu blagodat se u nemoći pokazuje. U tom smislu kad čovjek izgradi svoje životne relacije, a onda imamo jednu interesantnu knjigu Moć pozitivnog ne. William Ury je napisao interesantnu knjigu. Čovjek je slobodan da kaže i ne. Ne uvek da. Nego i sebi da kaže ne. Prvo sebi. A onda i njegovo da i njegovo ne i drugima i sebi postaje kreativno. I onda čovjek nije žrtva odnosa. Kad psiholozi govore, najstrašnije kad čovjek postane žrtva odnosa, već je kreator. Mi čekamo da nam se nešto dogodi, a treba stvarati. Treba ići događajnog susreta. Znate i sami da se ljudi pre svega jako dugo kroz život uopšte prepoznaju šta su i ko su i šta žele. To je isto jako veliki problem. Da bismo došli do ovih izbora. Jeste. Pa to je sad tu čovjek zaista čitavog života je novi čovjek. Treba biti strpljiv. Mlad čovjek je radoznao. Radost je radoznala. I radoznalost, ako je usmerena kako treba, je prava. A ljubopitljivost je nešto drugo. Ljubopitljivost je nešto što sputava radoznalost. To je ono, jesi čuo šta je uradio Petar? Jesi čuo šta je... Razglabanje, prazne priče. I onda mi jedva čekamo da nas neko pozove u neku masu. Pogledajte sad na društvenim mrežama. Pogledajte sad o čemu ljudi pričaju. Gde je moja misao? Ja citiram neke mislioce u redu. Treba da čitam, da poznajem kuda je išla ljudska misao. Ali gde sam ja tu? Gde vidim ja sad sebe kao slobodnu ličnost? Ja postajem žrtva svoga neznanja, postajem žrtva svoje nekreativnosti. Svi smo informisani o nečemu, ali nemamo znanje. I onda mi hoćemo da čujemo ono što želimo da čujemo. Mi kritikujemo sada 90. godine i naše stare koji su bili pod utiskom neke ideologije pa su samo bili žrtva toga. Ja se bojim, sad su ljudi žrtva tih nekih loših vesti. I mi kad se susretnemo, šta mi pitamo jedni druge, šta ima novo? A po tim podrazumijamo ko je koga ubio, ko je koga opljačkao, ko je koga pokrao, šta se dogodilo. To novo nije novo. U ljudskoj prirodi da ga ovo nekako vuče. A osjećaj lepote je izgubljen. Izgubljen je osjećaj radosti. A ljudi se troše u raznim veseljima. Pogledajte sada to stanje izgubljene radosti. Više nema radosti, nego to neko pogledajte pod šatrama na svadbi. Pogledajte, sve su to prazne priče. I onda još nešto. Nedostaje ona zdrava ironija koja je podsticajna, nego imamo i smevanje. Radoje Domanovića, mislite? Da, zdrava ironija koja opominje. Pa ti ako si sad, pa kad te on onako podstakne, pa vidiš, preterao sam. Znate, nekad se pisalo tako Jazavac pred sudom. Da, jeste. Pa smo stvorili, jel tako, jednu veliku delu. Sad imamo jednu situaciju da u jednoj humorističkoj emisiji dvojica novinara ismevaju bogosluženje. Govoreći, ne znam, o nečemu. I ja kažem, zamislite sada, i svaka čast Jevrejima, muslimanima i svim ostalima, ko bi od njih sebi dozvolio taj luksuz da se ismeva sa bogosluženjem pripadajuće zajednice? A da li to mogu ljudi koji su ateisti da rade? Pa njima je prosto, ako su pristojni ljudi, ako misle mislite su pristojni... Mislite da i ateisti, ali tako, ako su pristojni ljudi, to ne bi trebali raditi? Kao što niko neće da ismeva njih, jer niko ne voli da bude ismevan. Ali recimo, oni misle sve je dopušteno. Sve protiv crkve možeš govoriti, protiv lepog, protiv svega. Protiv svega što nije u njihovom, je li tako? Ali da, a sa druge strane, ima tu nešto obećavajuće. Svi oni očekuju od crkve maksimum, od ljudi koji veruju maksimum. I onda kad se oni pitaju, zar je moguće da neko ko veruje ne za to radi, ali onda sad umjesto da se otvori dijalog, da vidi da li je to tako bilo, oni krenu u ismevanje. Oni krenu u ismevanje, omalovažavanje i uvek uzimaju
loše primere. Svako vidi ono što želi da vidi. Dobar čovjek voli da vidi ono što je dobro. Neću sad da kažem zlonameran čovjek da li je dobar ili loš, ali ako je predugo zlonameran i ako predugo ismeva druge, on jednostavno je sve dalje od sebe i on će teško stići do sebe. A recimo, antička ironija je podrazumevala najprije samokritiku. Samokritiku, da čovjek govori najprije o svojim, da kvalifikuje sve, a onda sad druge da proziva. Međutim, mi vidimo ovdje sad zaista jedno odsustvo poštovanja svega čoveka, odsustvo želje za radošću. Ništa nije dobro. Ja mislim da čak i postoji jedna ironija prema radosti. Da, jeste. Ironija prema radosti, prema dobru. Nije moguće, kažete. Da, nije moguće. Nije moguće da čovjek bude dobar, mora da bude loš. I onda sad, ako nije previše, onda sve mora biti anti. I u tom smislu sam ja i želeo da kroz ovaj roman kažem da, prošli smo period taj sukoba, nesreća, ratova, svega. Ajde sad da tražimo put pomirenja. Ajde sada da vidimo snagu pomirenja. Vidjeli smo da razlike nismo umeli da nosimo, da smo se u tim razlikama sudarili, žrtve smo svi. Ajde sad da vidimo kako da postanemo pobednici. Pobednici koji nikoga nisu porazili, koji nikome nisu zla naneli, već koji sada tragaju za dubljim smislom i bude kod čoveka tu potrebu za smislom. Jednostavan čovek. On pobedu smatra jedino ako je porazio. Ako je omalovažio, pa to je upravo iz tog nagona da neistomišljenika, to je taj Kainov kompleks u nama. Neistomišljenik je neko koja je moja legitimna meta. Ja mogu iz svih oruđa i oružja na njega da sve uperim u njega, protiv njega, jer, Bože moj, umjesto da kažem, ajde sada da budemo sastvaraoci. Jer pogledajte olimpijske igre, one su imali dublji smisao. Pobednik je bio neko ko je zajednički, uspeh je bio zajednički. On nije bio porazitelj drugi. A pogledajte sad oslovljavanja. Suprotni tabor, protivnici, ne znam, suparnici. A zašto ne bi rekli rečnikom da sada učesnici u takmičenju? Pa čitav sport je napravljen kao borba. Da, ali to je ta kultura nadmetanja. Da, to je kultura nadmetanja koja nije nadjačavanje u snazi, nego zajedničko proglašenje i zajedničko stvaranje mere. I onda tu napredujemo, tu se napreduje i onda tu sada nema anonimnih, nema beznačajnih, nema pobednika u napred, već prosto svi su kreativni i prosto može se dogoditi da se pojavi i neuspjela je olimpijada u kojoj se nije pojavio neki novi čovjek i neki novi rekord, neka nova mera. Prosto nema statizma, nema... Kroz sve ove vekove, kako bismo rekli, ili 1000 godina, ja ne znam da li se čovjek izvorno i dalje sa istim problemima suočava. Jer kao da vi govorite o nečemu što je, jel tako, kao da nismo prošli sve ove 1000 godina, vraćamo se opet na poražene i pobednike. Možemo da čitamo prošlost ili smo opterećeni previše ili je rušimo previše, jer pobednik nije rušitelj prethodnog. Inovator nije onaj ko ruši prethodno, nego onaj ko bira pažljivo i odvaja. Jasno. Ja bih se zadržala na stvoritelju. Divno ste to rekli, u suštini svaki čovjek treba da prepozna. Dakle, upravo taj dar, kao što smo pričali o Teodoru. Međutim, ja ću samo pre nego što ostavimo malo i prostora i za uskršnje praznike koji su pred nama, reći da se knjiga može naći na Terazijama u Patrijaršijskoj, prodavnici u kojoj možete naći i druga izdanja. Ljubivoje Stojanović, Teodor, večerašnji gost, profesor, dakle, kao što sam i rekla. Međutim, kada smo, svako ko bude čitao knjigu, može da se vraća neke određene situacije i da malo sebe preispita. Kad bi svako od nas malo svoj život stavio ispred sebe, vidjeli bismo da nas zlopamćenje, zluradost, onesposobljavaju za komunikaciju. Ali kako da čovjek zaboravi nešto? Pa čovjek mora i oprostiti i zaboraviti da je oprostio. Ali zato treba snage. To je hrabrost. Ljudi misle da je kukavičluk oprostiti, da je to dvoličenje, da prosto kad kažem smo oprostili mi lažemo, ali nije tako. Samo hrabar čovjek može da oprosti. Samo hrabar čovjek može da ide naprijed. Ali mi volimo podele. Pogledajte sad kad se ljudi pomire, kad se stvarno pomire. Mi ne verujemo da je to moguće. Ili je to kohabitacija, ili je to interesno udruživanje, ili ne znam šta, ima i toga. Ali ajde da vratimo
svoj život u porodici, na radnom mestu, u toj svakodnevnoj komunikaciji. Toliko smo proslavili i Božića i Vaskrsa, a i dalje nosimo zlu krv protiv nekog rođaka, prijatelja. Čak i prenosimo, ali tako? I prenosimo je i prolaze praznici pored nas, mi pored njih, bavimo se bojom jaja, kad se farbaju jaja i sve to, a ne razmišljamo šta se to stvarno dogodilo i možemo li mi taj veliki praznik proslaviti, a da nismo pokušali da ubedimo sebe u lepotu praštanja, da izgradimo vrlinu praštanja, da damo tom našem sagovorniku sa kojim delimo ili ne delimo suživot, susrećemo se jedan put godišnje ili svakoga dana, prosto uskraćujemo jedni drugima pravo da taj drugi bude bolji. Umišljamo, mi smo najbolji i onda mi ćemo sada putem prozivke preko prijatelja, onda i prijatelje uključimo u tu svoju priču, pa onda imamo široke društvene mreže i onda prosto mi smo i napravili, neko ima neprijatelje u Vašingtonu, neko u Moskvi, neko u Briselu, neko ima ovde u okruženju, neko u onoj ideološkoj grupi, neko u onoj ideološkoj grupi i čovjek je zbunjen i slavi Vaskrs. Kako će ga slaviti? Evo, pogledajte, recimo sad ova strasna nedelja, veliki četvrtak, veliki petak, a pre toga Lazareva subota. Radost Vaskrsa već počinje na Lazarevu subotu, kada Hristos vaskrsava Lazara. Ulazi na cveti u Jerusalim i počinje strasna sedmica. Na veliki četvrtak nam ostavlja testament. I to ne testament kakav mi ostavljamo svoje deci, kako su nama ostavili naši roditelji, koji je zaveštanje iz prošlosti. Ostavlja nam testament kao zaveštanje za budućnost, ostavlja nam pričešće. I onda sada, kroz one divne prvosvešteničku molitvu, kroz one divne razgovore sa apostolima, priprema ih. Oni su slušali i kao da ništa nisu razumeli. Kada je došao moment suda, raspeća i sve ostalo, vidimo Juda, kuda je otišao, Petar, kuda je otišao, šta se dogodilo. Ali Bog ima strpljenja. Ali ovo je isto jedna poruka. Pokazuje kako čovjek u veri sazreva polako, dozreva. Oni su bili zbunjeni, oni su pripadali jednom korpusu, očekivali su spasitelja koji treba da oslobodi od rimskog ropstva. Hristos dolazi sa jednim drugim ciljem, ne da bude revolucionar, vođa nekog otpora, već da bude bogočovek koji će svojim raspećem i vaskrsenjem i vaznesenjem i uznošenjem i sjedenjem sa desne strane Oca dati najvišu čast svakome čoveku. I ovdje ja vidim da mi hrišćani moramo preuzeti odgovornost da ne zaklanjamo Hrista raspetog i Hrista vaskrslog i da ne zbunjujemo ljude, već da prozivamo najpre sebe, a druge dobronamerno da pozivamo da uđu u tu radost vaskrsenja tako što će kroz poruku Velikog četvrtka i Velikog petka prevazići tugu i očaj, jer na Veliki petak mi ne žalimo pokojnog Isusa, već tada počinje slavljenje vaskrsenja. Da se sjetimo, Hristos otvara dveri raja na Veliki petak i kaže razbojniku, zaista ti kažem, sa mnom ćeš biti u raju. Na Veliku subotu ulazi u ad i sve pravednike izvodi i uvodi ih u radost toga carstva, koje je otvoreno upravo uvođenjem razbojnika. Šta je poruka? Nije poruka budite svi razbojnici, već nemojte nikada da sudite dela drugoga. Vi vidite njegova dela, to jest nedela, a ne vidite njegovo pokajanje i ne razumete ljubav Božiju da je Bogu drag svaki čovjek. I vi kada oprostite jednim drugima, ne znači da se saglašavate sa bilo čijim nedelima, već silom ljubavi njega postičete. Kako kaže Berđajev, Bogu ne treba naše opravdanje, već ljubav, taj vapaj poverenja u njegovu ljubav. Mi hrišćani moramo imati to poverenje u ljubav Božiju i moramo širiti to poverenje i umornog čoveka svoga vremena. Da, umorni čovjek, da. Upravo sam htjela još par rečenica koje nas vezuju za sadašnje doba koje također vapi za traženjem ličnog smisla. Znate i sami na što sam mislila. Najstrašnije je kad mi vernici tražimo olakšice, kad umišljamo, mi smo ekstra. Na jedan brži način. A u stvari podvig
treba biti u podvigu, a ne tražiti olakšice. A to proističe iz te ideje ispaštanja i umilostivljenja. Bog je ljubav iznad ispaštanja i umilostivljenja. Ako mi to svedemo na ispaštanje i umilostivljenje i traženje olakšica, da li treba 5 litara ulja odneti, da li treba, naravno, čovjek ima svoj odnos prema svojoj crkvi, ali ne kupuje on Boga, nego pokazuje socijalnu odgovornost odnošenjem ulja i ne znam nekih stvari, što opet neki dočekuju na nož i govore maltene... Sve se može okrenuti na drugu stranu. A u stvari čovjek mora da traga za podvigom. Šta još treba da uradi? A tvoj život je u tvojim rukama. A dve bitne stvari, dve bitne odrednice su odgovornost i optimizam. I mislim da ima dosta mladih koji su probuđeni, koji tragaju. I ne treba njihova traganja sputavati, ne treba im se ni nametati nasilno, treba im dati vremena i treba im dati šansu da promišljaju. I zaista vidimo dosta mladih ljudi koji su trezveni, koji su promišljeni. Naravno, ima i oni koji su podlegli anarhiji, masifikacijama različitim i to, ali je bitno prosto probuditi kod čovjeka osjećaj slobode, osjećaj odgovornosti i ako Bog koji je dao slobodu svakome čovjeku to ne uskraćuje. Zašto bi čovjek uskraćivao čovjeku? Ali mi vidimo kod ljudi potrebu da svakog svog neistomišljenika proglasi zaostalim, neprijateljem i da želi da ga eliminiše. Ta kultura različitosti mora da se neguje. Kultura nadmetanja, ne nadjačavanja i kultura dijaloga. To su bitne odrednice za suživot u svim našim razlikama i da ćemo vidjeti da prosto svi lutamo, ali Gospod se ne sakriva od nas. On se ne igra žmurke sa nama. On se ne pogađa sa nama. On je tu, dostupan svakome koga traži. Nenametljiv. Jer vidimo onaj razbojnik na krstu, traži carstvo i dobije. Onaj ćuti. Hristos se ne nameće, ne pita ga šta je ti, hoćeš i ti sa mnom. Ne zato što mu nije stalo do ovoga, nego zato što poštuje njegovu slobodu. Onda i mi poštujemo slobodu jednih drugih. I upitajmo se, mi vernici, da se vratimo ponovno na to kako zaklanjamo Hrista svojim savremenicima, upitajmo se dokle i zašto bi bilo kome šta nametali, ali zašto bi sa druge strane i bilo kome šta uskraćivali. Verujmo u dobre mogućnosti svakoga čoveka i verujmo da svaki čovjek može biti bolji nego što trenutno jeste, ali najpre, da bi ta vera naša bila sigurna, potrudimo se da mi budemo bolji sutra nego što smo danas, a danas bolji nego što smo bili juče. I bit će sve u redu. S ovim rečima možemo i završiti večerašnje izdanje emisije Darovi. Ja ću reći samo sa moje strane sa ogromnim poštovanjem hvala na ovom susretu. Dar je tema o kome ćemo se svi truditi, jel tako, da otkrivamo kod čoveka. Ovo je bio naš dar odavde sa ovog susreta svima onima koji su imali vremena, strpljenja i želje da tragaju, dakle, za svojim ličnim uzdizanjem i rešavanjem svog ličnog podviga. Dakle, neka su nam srećni predstojeći praznici i vidimo se sljedećeg puta. Hvala vam puno na razgovoru. Bogu hvala, hvala i vama. Hvala.